Singing for good peace. Inilah rekaman momen drone Rusia menyisir gedung tempat senjata dan personel Ukraina bersembunyi. Rekamannya diunggah di Telegram pada Minggu 9 Februari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator Rusia mengerahkan drone terbang ke gedung untuk mencari personel Ukraina. Setelah menjalankan tugas dan mengirimkan informasi ke WFPV, drone peledak segera diterbangkan ke tempat yang telah teridentifikasi. Belum diketahui total kerugian akibat serangan drone ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Есть, понял, нашел ее. Сидит for good peace, сидит. Там спуск внизу. Говори, что внизу сидит. Пускай. Передавайся, Саня, передавайся. Самый угол, там спуск вниз, подвал. То есть вот здесь он сидит, как в этот угол надо ебашить. Под лестницу надо ебашить, под лестницу. Вот здесь под лестницу надо ебашить. Вот лестница, вот слева, под лестницу. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.